Ngobe lo kade ngisuka konke ngekosini loni wonke baba indodakazi yami ithola umntwana la igane khona manje lo mntwana akehlukanisi becela inkosi ikhumbule ngoba batabelo lo muntu ngeke bamsize usemncane ungoloke kube zisukwana kancane noma wabonyana yathola umuntu bazalabona ukubani iseze nomuntu ekhululeka ngesitho okuyiso konke kuqala nangifike enkosini ithi inkosi lokubasele lo mjoba izinsuku ezine ukuthi uyamyeka uzohlukanisa. Amen. Yakwenza lengane ayifikanga lolo suku ezine iqhamuke lapha esangweni iyakhala hawu shemba kanjani ingane umuntu isifile waphuma unkosikazi wayihlangabeza yini kwenze njani ukuthi ingane sihlukanisile intombazana ayibonge yikho-ke sigcwala sithi ushemba uNkulunkulu ngoba abelungu behlulekile enye eJudiya ngisipe sangweni iyakhala ithi abashumayeli benkosini batheni bathi hayi awungena yini ukuzothini unomyeni wakhe umyeni wakhe uthisha yona iyunesi isiyangitshela isitori sayo ithi baba ngishadile nalo umnumzane kodwa manje akuyitholi ingane sengehlulekile bathi abelungu lawo wathola ingane ukufa zibeletho sakho asilungile bengithi ngizobika lapha enkosini esikhala bathe sengihamba siyokuqa kuye umnikazi wathi ibize yayibiza yaya yathi ukusuka nini lokhu ukuthi ngisebenza khona kodwa manje angibathola abantwana sishadile ke kulungile mntanami uzoyithola ingane bathi lapho uthola ingane uzokufa ngeke ufe usufike egcineni yahamba intombazane wayinikeza intambo nomkhwenyana u-October wesibili isengezwa yafonwa nayo intombazane isemotweni iney'nhlapho eziwu-4 Fundisi bathi ingane ayingene la isencane ingasiguli ngenze njani ufuna ukukhombisa umnikazi wayo okunikezile ithwele ingane eziwu-4 zifike kanye kanye asothi lapha eJudiya uthi asifonele sizesiqeda amanga ngoba bathi abantu abaningi thina sinamanga sikhukume sishemba nje sizoyifonela ifike iseduze lapho inemoto namhlanje uthi ubaba lapha sengiyifikile kuyona mntanami wawusakwazi khona uphendukana uthi begezwa uye ubaba lo ekuganile angiphendule angenze konke nje sengiyingane awusizanga cha ubani abangenza lonto uva uthi sekuya kubo abelungu sithi sibelese nani ithi ngeke ngizale lake ngakhulela indukufa esathi ngevaya nje ukuze ngixele abantu baphuthuma-ke laba bangivayisi bafowethu ayikho into esizoyenza ngoba sihlushwa impakamo okuleli bandla siphakeme kakhulu sanikezelwe izingubo sesibona ukuthi sikobhabhati azisezwa lutho nje Lauti ya kuluma na mundu zobu muningi bethu angazi ngoba obaba nje asabahloniphi nangisezi naye la isesi yalena kanti asilingani inhlonipho nje asinayo manje sizokwenze njani
ukuqonda zezwele emqondweni insizwa zami selinoku imsipha hayi insizwa enomsipha la ekakaleni unenekela nje ukutotoyini imidlalo intethweni ngoba amabhuku phela agcwele ke manje sizolinyalelwa ke ngoba sethembelekile kodwa lani nje hayi khona amayitana ajibhidi weziba sishona yini imphuza amathini sethembelekile insizwa manje akusakho manje bese beyotha lezi ngane ichithe ekudala osheba nantsha ikho nje nanti iyela shona ezansi thina sifuna njalo njengathi mina uNkulunkulu wangisiza anginayo ingane ngaphandle ingane yami izobizwa kanjani hayi isinekhava futhi ngikhaliwe mina angiyena ukwakhe ingane yabafazi bofo ke manje ngiyadumala nje ukuthi mhlawumbe iy'ngane zihambe ziye emanyuvesithi ziyabuya akusezona iy'ngane ephumeleka isithwele iwuzi yinto ephetheyo manje basitelo nina izalele khona ngane yeke ingene la ekhaya ngithi ke kungeke yini le mina onyoka abangenanga benje hamba nje uye lapho uyakuya nento ezumuzi kababa kodwa usakhela umnikazi igoqo lokuthi asenzeni sizokwenza njani bakwethu nansi ibandla siqhubeka uthini Jakobe uJakobe kwa hayi uvela kukulwa nakho nokuphikisana okhona ophakathi kwenu na leli bandla selingeniwe yini manje baphikisana sitezi lapha nje hayi ngoba sithandana lutho siyaphikisana isibona ngamatabo bisibangani ekabani into enibangani nawe uyabuza umnikazi uthi sibangani imbangani ngabe imali shona njani sibangimali imali nje isipeshele abafundisi abalayishe kwini angazi uma usafaka amabhekha mphazabeza angazi ukuthi engele khuluma baba ngithi akuveli ezinkanukweni zenu ezilwayo ey'thweni zenu na ukusizakala niyafisa zinalutho akunalo sifasimsifashe kodwa manje umsindo nawo yokwazana aninanto uyazi abafundisi bacela ngithi imali esifweni manje sifoleka kakhulu kabi ibhokisi ilapho ucela imali ukunikela baba yena noma kunikela dola sakeke kwenze njani esontweni bantu ubuningi nasulalela into ingane zesontona buza bahoza niyabulala akhona into ukubulala nokuhlula abantu ninomona lapho namabandla ngiyajabula ezweni lakithi amakhosi asephendula impela nakanjango asephendula impela sengizothola khuluma baba khuluma kepha anizuzi lutho uzuzani ngalo mlomo wakho siyaphikisana neyilwe sokushana umalikhala phezulu ikhanda kuphela ngoba akwazi ukubona umsindo ongaka esontweni ukuthi ungowani sisefeni yena umdala wase uqobo lakhe funda baba kodwa kunani nje ngokuba uyacela abantu bekunikwe ningaceli ukubela unikezwa lutho niyacela anamukeli ndizoba njalo ngokuba niqala yebo
yebo yini lebangwayo imali nje angazi noma wona yini uNkulunkulu lapha ethi labuya labafundisi nawe upho umuntu okunanga babuya phesheya kade bekhishwe inyanga ezulu ukuthi abofunda ababuyanga bonke kokuhamba 6 kwasala 6 useyedungile angazi ukuthi unobani bathi ngeke sahlala thina especially yini imali safikana naye lapha echechi la ngithi sabona nkosana uthi hawu ungabisi ngedimoni hawu baba idimoni awusayini nkosana mayitha ngoba sebesebenza umsebenzi basathoke ey'koleni umfundi sosebenza kahulumeni akanawo usemalabheki kuhlala kuthi ukhola phambili ngithi imoto etiye uthole phambili akuyonapho mabishophu abahambe bashiye sinje sina amabheshe ethu isishawuku bona mawushaya phambili hapa sipala kupeka funda baba funda Hasina what I see every imali abaningi abantu imali asebenza ukuthi imali umdala akungena yini kwenzenjani ngiyazethisa abafundisi kodwa mina izosora ngiyekuba impambe ithina silandelile ngathande impambe silandelile nje akusela lutho uhulumeni fanele akasela lutho kube imoto zakuthi ngana njamaphatha ama-ambulance hawa usweleni nawukhulumsezo ozosebenza leka uzongithola sokubuthisa amaphepha ukhole imali futhi hayi imali kwenze njani imali ekhatha abantu isivele kanjani ke inkinga imali sengingena mpofu ndibeka imali ey'tandana hayi bafowethu lapho siyaqhamuka lapha ubodistet bathi hayi asana sokufuna umdlalo sizophela phela kanjani sizophela yini imali hawu ngeke bayinqumo bathi kunemali engaka yabona ukuthi ilula zishaya kwesasiyahlupheka asihlupheki thina ningabasha kangani beni imali kumdudu sisenani phela nisho ukuthi kuphe kazi yena utheni gabo nina abakaziphethe kahle anazi yini ukuthi ukuthanda umhlaba kuwukumzonda uThixo ngakho yena uthanda ukuba abe umhlobo womhlaba uyisitha sikaThixo iningi ngiyabona atala lenkosi enkulu yasezulwini mina ngiswela amandla ngaba angikhulumi manje ngabe ngishayela endlini ngoba inkozo kaSheba yona wayithina ngayi sethebeleni bese ngishayela endlini uzokuqhamuka kanjani bathi nango lowo muntu abafundisi bebehlala la kufika umfundisi yokushabule noma umuntu ufika umfundisi uthini Petro 2 utofu umfundisi bathathamba abantu abaphumi bapotoke baphume bahambe nalo ufuna ukuxhawula ngoba kufike uSheba la ufuna umfundisi ungathi kaPetro 2
iphetho 2 abaningi bayakulandela amanyala abo indlela yeqiniso iyakuphukwa ngabo yabona ke ngenxa yokufisa imali bawuphathisa kwempahla nabakuyiqini awuseko seke uziveze enomhlaba kanti ufuna imali ey'ngane zethu wenze njani esontweni uyiphinde bayizwile abaningi bawulandela amanyala abo indlela yeqiniso iyawuphukwa ngabo senze njani-ke ngokufisa imali siswa bakuphathisa kwempahla ngamazwi obuqili nokuthi avelungu lubani kathi usiyashoshela ufuna ukulimaza kwena lento iyasisaza nje emanazareni tawuqhamuka lapha abantu banciphe kufanele tawuqhamuka abantu bahleke bazi ukuthi kufika ubaba-ke manje ufuna umfundisi usalukuzesisa uneswelezi ngiyahlala ikayizitho ingaka kumpepho angiswelele utho ngithi ukudla kubona yini eneswele hambe nicela imali phansi cha ngimi nje lapha angifundele akunavuka ngiyesepheleni manje ngizona qhamuka bathi asisambi nango lokhu nithini bafuthi ikushaka ekanikuzelwa umuntu loya bafundise enkuzelo umuntu lo odonsa abantu lapha online zonke insuku alokhu udwenzo la ekhaya isonto le ekanikuzela abantu ukuthi abangene esixukweni njengabantu bonke lolu thondo okuqhamuka lapha lwenzani yonke iminyaka labantu abaphawula sokele sikhathi mkuzela ukuthi akayeke la izi ngoba sithatha ngokuthi thina bazokhona udwendwe nje ibotsha yonke insizwa zodwa akayingane ngale ngeke bavume phela lapha ukuthi abafana ngeke bavume inkosi yethu nomhlaba bayangazi abantu iy'ngane zakho la esontweni ukuthi anginayo inkonzo enye ngoba izulu anginazi kodwa ngeke ngambona ushembe ezweni lakithi eNazaretha umagwaza umfundisi wasenkandla wangena emalungeni ephakameni ezinsimbikhala kwasuka lokuthi naye umfundisi wayesengena emalungeni ehamba ngenyawo wabeka isuthu besemnyango necathulo wangena egqoke ezolwenzi kaDavide ufata wabona engena lo muntu eyohlala lapha phansi esiteshini kodwa benikezela isitulo wathi cha angihlali esitulweni wahlala esokansini lo mfundisi ophethe le mishane uMazeka yasha inkonzo wayesecela uMazeka wathi lo mfundisi ke simnikeze izwi nje ukuthi akasiniki ukuthi uphumaphi kungowaphi wazonela ngantonye wafunda incwadi kaJeremiya ithi bakhanje iy'thombe zinamehlo kodwa akayiboni akathi kwenyanga leyo wathi umfundisi hit in the basket waphuma eselelanyana ikathulo wathi iselela esangweni ngoba ethi bakhoza iy'thombe wabaleka wagudla isibhedlela wathola imoto walala emandeni ezulizitha wavuka wathatha isitimela kwezenkosini wathi useshayile ushayeleni na ingene esontweni labaroma ithi inkosi abaroma ngiyawanyanya abulala umfowethu uJesu abathandi wena kulandela
uthi ngizwisile ngikhala kwasovuka kwami ngoba sathi semhleni uthi lapho ngokutholile kubufo manje uthini ngalabo abantu na cha baba akubanga sithi siyathoba inhlonise ngoba bese chawo wakhuluma zeka wabona wakuthanezile kwasofuneka umabhazi uyafika umabhazi lapha athi emina wakushaya wawukushaya mina ngishaya ushebo ngicela nifune isilwane ningishawulela uphila kwani bathi usenkandla walandwa umkhize nawo umkhize onomvangeli esikhaweni uyiseke wayisebenza esibhedlela walanda umagazazi afika izinsizwa eziwu-4 zafike zama eminyango sokukuni niyamazi umuntu layonakela ukuthi kunjani athi wena udlawo olwezulu ozake epulese ishile wenele awela awela moya wamisishila ishile wenele awela moya wami umzimba usuphelile uphelile bacela amanzi abachitha ngasikhathi bacela amanzi ayichela yonke indlu bamchela la engasakhulumi kodwa waphakamisa isandla wathi ngiyabonga ngiyaxolisa waphuma umabhazi waphuma umphefumulo waphoqela ukuthi athathe isilwane ayenkosini ilanga awuxolisa ukuthi wenze umistake washaya umuntu ongashaya sifudulela nkophana size khona siyotshengazana ningalokhu nilalele umdlalo kuyavaya manje-ke angifuni ngize ngivaya kwecela ngoba ngizoze ngiphoqa ngazi uma ngigogwelitha ngazi ngisho ukuthi-ke ngiyazi no ngeke ike sibuyele phansi namakomiti la akho sangane nokusetshenzwa kahle ngoba le nto ixabanisa abantu singezwani izolunga ikanti izolunga into angayifuni mina ukuthi asenze izinto sotshela ubaba akulona iphoyisa hlakanani nina nithi ahlangane sodwa silungile ngizolilandela ubaba umthetho wamacala yethu uzofata imphefumulweni amacala yethu futhi asiyiphethe indaba iphelisi nya nani nina elifuna ikhulu yekani ubhazela amakhosi ngekhapha ukuthi ufuna inkosi yabantu iwuthembele laba babheka ushemba amaphoyisa enkosi njengoba kuthiwa wenze emakhosini kodwa la usukumeza abantu bazosukuma sisenani baba nkosi yezulu nomhlaba angisithethe ngiyabona sokumuntu kodwa-ke ikhuluma iqiniso ngoba lento engiyikhulumayo bayayenza inkosi yongixolisela lapha engwane khona ngiyabona siyabonga sizimbusisa sizovala inkonzo yesabasebenziseni ngesihlabelelo sama212 212 ucela umshumayelo wani wathi sibonise uyena sole ngesihlabelelo inkosibusisa